John chapter number 14 verse number 1. Bafowethu sike sathukhathala Cape Town. Cape Town, Cape Town, sihamba kahle umthandazo yenu yesilonda. Sabuye Cape Town ngokushesha sadlula, sabheka kanje. Sibuye kanje sadlula, sashona eMount Olive. Sibuye ntambama izolo lwasilayo. Asifuna ukuphumula usathana ngaphumula. Uma yena efuna siphumule, usathana ngaphumula usasiphumula. Ngoba noma ngahamba emhlabeni bona bazofuka. Esaqhubekana nje. Yeah. Asifundele bafowethu unezinto ezimbili engifuna sikhulume ngazo la bese ngisuka la sithandaza ngempela. Mama umnatha ngibingelele nobaba njalo. Bani ngokhona. Ngathi ubaba mzwangu cha nje. Baba noma yabona. Yeah. Ngibonge kahle lezo. No, ngiyakholwa sisizele ngifuphathe kahle. Amen. Ifundela ngisho uhlale phansi ufuna izinto ezimbili lapho ezu2 futhi mhlambe masingayithola nje nje ithola nje kodwa ngifuna umonye asifundele asivule ingqondo avule ipage ijwayelekile ngoba ngiyizwe bachaza kodwa esilaleli izwi kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu sijwayele ukulalela abantu bechaza izinto ngoba abantu bayachaza izinto ngendlela yabo kodwa akesizwe izwi kaNkulunkulu akujwayezwe lento iBhayibheli lesikhuluma nje akuyona engizoyikhuluma akuyona ukuvalelisa kodwa into ekhona engifuna siyikhulume bese sithandaza la eBhayibhelini mawufunda iBhayibheli inkulumo yokuvalelisa ukufunda izinto ezilimaza umzalwane nesisiza futhi umzalwane ziyalimaza esizazo eliyazo ila umuntu elimala khona uzona zoyithu ila umuntu elimala khona futhi umuntu la esizakala khona kunezinto zokuthi uthini ke inkulumo ngombisho one, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Okay. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. 1, 2. Khona 1 kanjena. Ngicela uphinde futhi mambisho. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Khona 1. File Bible. File Bible. Your correct teacher. Lasifunda khona ke bazalwane namhlanje incwadi leya uJohn chapter 14 iverse lokuqala. Ngokujwayelekile abantu mabishumayela ngala verse lijwayelekile. Noma kuthiwa bengashonto ivana namaBhayibheli. Into engenza ngithi ivana namaBhayibheli ngenza ukuthi ngiyayazi inhliziyo yenu nengqondo yenu iyathanda ukujwayela izinto zikaNkulunkulu. Manje ke lento ngithi ke asivula amaBhayibheli. Ngifuna wazi ukuthi lento njengoba ngithi ivula amaBhayibheli la sifunde khona awukazi ufunde. Uyaqala namhlanje ukufunda le ndaba. Hallelujah. Futhi ukuzubona uqala ukufunda le ndaba ngifuna ulalesise kahle ungayijwayeli ngoba ngeke wayijwayela isho ukuthi lento usujwayele ngeke ungiyiswe. iBhayibheli la lifunda khona lithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwane. Izinto ke lezo ezibambe umzalwane. Once wakhathazeka inhliziyo nje nokukholwa enhliziyweni kwenze njani? Yabo. Nawe uJesu kuyebuka lento ukuthi yazi labafowethu endlini nawo njengoba ngiqala ngimuka kubo. Into yokuqala ezokwenzeka kubona inhliziyo zabo usonjani sokhathazeka phela ukhona uthi akayikhulume nje kulanda inhliziyo semanjani ezanjani ngoba ukholwa iBhayibheli uqiniseka
into ayishoyo uJesu emunga kubo uthi uya ekhaya kababa umshana into engakhona kanjena ukuthi ngathiwa ekhaya kababa nendleni ukhumbule abafundi bakaJesu babengayazi baye ezulwini kodwa babekholwa uJesu ngoba benjani bembona bakholwa futhi uye ukuthi njengoba ethu ekhaya ikababa endlini nabo uzobathatha balisebi kodwa futhi mayeseshukile kubo wakholakala nje ubekhuluma nje enhlizweni zathe bayikhathazeka inhliziyo zabo kwaphela ukukholwa bahamba bayibuyela bebuyela khona ngoba inhliziyo beyakhathazeka nje shosho kholo lawo noma phatha iBhayibheli ufundisa abantu ngezwi likaNkulunkulu kodwa inhliziyo yakhe ikhathazekile usuke ukhuluma nje kodwa ungasayikholi into eshoyo mhlambe ngizozwa abantu ngifuna sitikele nje sitikele ngabo konke sinako okugcina kusho ukuthi make ngathatha lento yokugcina nganikela ngayo ingane zami uqala ngomthando ukhathazeka uyikhiphe into ekhipha kodwa engeyona yokugcina uyibanjiswe inhliziyo ekhathazekile ukukholwa kungabe kusabakho ngenxa yenhliziyo enjani ekhathazekile asimkhonza uNkulunkulu ngalo simkhonza ngalo ngenyama amanye inhliziyo ngumali inhliziyo lephambili phambili yebo akhonza mana newash nayo nazo lekusho akhonza newash agezi izinto zewash nayo ya nayo phamba ayinayo khona ngivuma manje ya le yaziwa umuntu oyedwa umnikazi wayo mawunga kuzufuthi cabanga manje uyatshela ufunde umbono is my prophet and I will prophet inhliziyo iprofetha ngezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uyayazi ukuthi mayifuna ukukhuluma nayo kufanele kuyiwe ezwini lakhe ukuze ubambe inhliziyo yomuntu uyibamba ngezwi lakhe awukwazi ukubamba inhliziyo ihlula umambishophu ngilele naye empetheni iyabehlula nje inhliziyo yami akaze ayazi sosafana 30 years ayazi noma ngathula ngazi nje kodwa masefika izinto senhliziyo ngilinza izinto ezinhliziyo zasiwa yimi noNkulunkulu kuphela mase ngikhathazekile noma ngavula ivesi athi uJesu uthi mayitritha inhliziyo yami noma isukuyitritha nje inhliziyo manje ezanjani ungaze ngakholwa wazana ngiyakholwa ngiyayisukela ukholwa konke singazenza manje ngibona ukholwa kulunge nenhliziyo funda ngokusho sipinde kwapha inhliziyo iyamukele lento inhliziyo yenu anjani enzanjani ikamapazani fema bishop nzohlambululo yanini nehlambululo niveza ukuhlola kwenu seseke ukholo kwenu sosomjani enhlizweni ngikhathazwa ukuthi niyahluleka manje umabishop athi kholwa ukukanje khona nikawo wenze namabishop awucabange nje mzalwane uhambe ungaqonyiwe ukholwa ukuthi uNkulunkulu asuba uthuka izinto entombazaneni ihamba ikholwa ukuthi ngiyeswini ma umzimba wami ungazamshaya okokuqala ihamba ikholwa ukuthi izoyiswini umzimba wami kanjani ungathintwa okwesibili ayingekholwa inkosi kazongibusisa ongeyona intembi aniyontembi leyo ikholwa ukuthi uNkulunkulu njani uzoyibusisa nomfana uyakholwa ukuthi uNkulunkulu njani uzombusa kwamba ngokholwa kodwa mele balehleka la enhlizweni izofuna izinto ezingayidingi uzothi intombazane iwile ekholweni ilinyazwe inhliziyo yayo
ayinazwanga itshumayelo inhliziyo itshelile inhliziyo yakho uyazi wena usulate futhi wena usukhulile wena sibuke iqale idedele izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lidedela ngokukhathazeka ayinali idedele izwi likaThixo iqale ishunyayezwe ngezwi lesitha ishunyayelwe lentethizwe izikhathazeke mayakhathazeka idedela ukholo izibone lento ukuthi iyaguga gugele ekhaya seyidalileke inhliziyo ikhathazekile makakhathazekile inhliziyo ukukholwa kuphelile uselezi complain endleleni kube ngathi ayikazi ifundisa izwi likaThixo into ezayicomplain izwi seliphumile kwaphuma ukukholwa kwasala yona seyikhathazekile ukhathazwa yini sister ngibona iminyaka ihamba ukhathazwa yini phana akaze kusebenze kade abaprofeti babedlulana bethi ngibona umsebenzi kodwa nguthola yazi yagcina inhliziyo ikhathazeka yamdedela izwi likaThixo yaphelela ukukholwa wahlala esontweni kodwa senjani phela ungakholwa bona ukuyojona ungakholwa kona ukuyobhemgwayi ungakholwa yikona lokhu ukuthi ungakholwa manje sesiyayibuka lekuthi inhliziyo ye-one intelethi inkathazo inhliziyo so uma ngalungisa inhliziyo yomuntu ukukhathazeka kuphelile uthi uNkulunkulu mayekhuluma ngithi uDavid uthi ngimtholile hayi wamehlwana hayi wathanda lami hayi wayenyawo sami ngimtholile owenhliziyo ngoba uyazi enhliziyweni yiko nje umusa nawe uDavid esethi enhliziyweni yami amahubo chapter 1 9 awufunde verse number 2 fundani amahubo chapter 1 verse number 2 umfunde 2 ufunde 7 ufunde 9 10 and 11 babusisiwe abadinga ubufakazi ubufakazi abudingi wekhanda ubufakazi abudingi engqondweni kodwa ubufakazi budinga endisweni abadinga ubufakazi bakhe abamfuna uNkulunkulu hayi ngenyawo bamfune ngenhliziyo yonke ngiyakubonga ngobuqotho benhliziyo ngiyakubonga ngobuqotho inhliziyo ekholwa uNkulunkulu iqotho ayithi kholwa uNkulunkulu ibinabafana futhi ayithi kholwa uNkulunkulu ibicomplaina ngoba engangena icomplain enhliziyweni icomplain ikhipha uthixo ukukhalaza mawaqala ukukhalaza nje inhliziyo makufanele kukhishwe izinto enhliziyweni kufanele inhliziyo ifake into ezoyikhathaza ukuze kungene isitha Jesu manje uJesu bayibona nje labantu into efana ngibatshela inhliziyo yakho ayikhathazeki ngicabanga ukuthi chapter 5 uMatthew chapter 5 kuyama verse lapha esathi asibabusisiwe abanenhliziyo njani ngoba siyabona isho mama ukuthi inhliziyo mangahlanzekanga ayideki kubona uNkulunkulu futhi wenza sure uNkulunkulu ukuthi into egcina umuntu ekholweni inhliziyo ngisho ngasonto international ngizofaka umshukulu ufake isikete eside uyohlula intombazane ephume phoyisa
inhliziyo nje ithi hayi uThixo ngifuna ukumkhonza hayi ngescape ngizomkhonza nani ngoba manje nenhliziyo ivele iphome ngaphandle ngoba ayiqali ngaphandle mawufuna ukuyibona ivele ingene ngaphakathi isole khona inhliziyo abantu beswa behlatshwe izwi likaThixo bathi ey basole bashumela izwi likaNkulunkulu ngihlaba hayi layidabuka inhliziyo yami uma ihlinza leyo kodwa idathulwa kodwa inhliziyo enjani yathula njengoba usibona sasinikele enkosini asisikelanga enkosini kwathi wasiphamsizana kwa izwi likaThixo lafuna into ebamba umuntu imenza hlwane sona inhliziyo Amithi kubona masihlinda wona masihlinda sesihlale sisicela umuntu esethulile ukuthi wena asicabanga nje baba no akacabanga khona izinto ezilapha esitoro sesitoro uyacabanga uhlita kambi hey osana basalale mina sokusingafi ekhulumela ngikuyakhulumela bayingododa bathi ukuthi asenze umusa isifunda lezizo zethu ngiyabale lakhuluma lapha yana bakhuluma sithi sinde nihlezi la nisebonke yalikodwana kodwa inkosi engehla seyifidabule izolunguza sibathi ubefanele nje mhlengeni uhlafile enzimani inkosi uhlengile uhlabela nje amadoda amanga enhlizweni yakhe umuntu uyawazi ukusebenzisa uyahlabelela ushaya ikeyboard kodwa kunamadoda funa ngiyakubonga ngokuqotha kwenhliziyo lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungileyo ngikufunile ngenhliziyo yami yonke mangingaphambuki emiyalweni yakho enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho uzengibone kuwe Nje 2, 7, 9, 10, 11. Basi pinda ke sifana ngapha. Sifana ngapha. Hayi. Start conversation. Awusisiyo ngefocus bakhe. Abafuna ngenhliziyo yonke. Abafuna ngenhliziyo yonke. Hayi ngamaBhayibheli. Ngiyakubonga ngokuqotha kwenhliziyo. Lapho ngifunda izeluleko zakho ezilungileyo. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke. Mangingaphambuki emiyalweni yakho. Enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho. Mawufuna ukwenza njani? Mawufuna ukwenza njani? Yesu lakusuka enhliziyweni yakho ufuna ukwenza usunjani? Manje wena Yesu likaNkulunkulu enhliziyweni yakho ngeke wenze njani? Hayi umphinde futhi mawuke wanezwi angithi izwi likaNkulunkulu sathi isona sikhushela ekoneni ivele ikhulumela enhliziyweni yakho ukhona khumbuza zayo uthini izwi uthini kodwa mawo uyikhumbula nje uNkulunkulu sonje ngiyasona enhliziyweni yami njani ukuze njani kathini sala mesetu waphathi lutho bese kathini kana ngithunyela sikushi akukho abungathi akukho ufuna ufuna mehlo wakho hayi nawe owathunezile
But I call him in. And for now, I have my own rules. Inga, my feet, let go ever, no trouble.